I pozdrav se meni, dobrodošli u moj novi Total Accurate Battle Simulator video. U ovom videu, kao i uvijek, nastavljamo sa kampanjom. Stali smo na Spooky kampanju i vjerovatno ćemo i danas i završiti. Svi se sjećamo ovog levela, ovog tu ultra teškog levela koji ne možemo pobijediti. I ne možemo i ne znamo, ali danas, makar cijelu epizodu igrali, ćemo ga pobijediti. E sad kako? To je dobro pitanje zapravo kako. Znači, ja neku taktiku gledam sad. Opa. Znači, Skeleton Archer tu iza. Vampiri sa strane. Jedan Reaper da dovrši ove tu barem, nadamo se. I sada, šta bi ja još napravio? Tu ste ne naravno. Ali nisam bio na YouTube, sad samo eksperimentiram. Ali bude trebalo, budemo otišli gledati na YouTube kako napraviti. E sada, znaš bi ovo tu trebalo raditi? Pa jer bi trebalo raditi. Eto. Sve, da li će ovo raditi, vjerovatno ne. Skeleton Archeri nisu apsolutno ništa. Mrtav. Ovo je zapravo radilo. Okej. Znači, trećinu epizode prošlo smo igrali ovaj level. Ovaj tu level tempo. I nismo ga mogli proći. I sada ga iz prve proći. Pa ja me neko zez. Okej, šta je sad ovo? Ovo je zna posao za vampire. Ovo je posao za vampire, ja gledam posao za vampire. Nije posao za vampire. Zapravo ovo je posao za jednog... Za vampire je posao, ali moram ih bolje pozicionat. Da, pozicionat. Evo ga. Čekaj. Ovdje, evo ga, ovo je bolja pozicija. A zašto se ne pretvorite u leptinice? Njih ima više, zato pobjede. Nas treba biti više. Skeleton Warriori, ajde možete vi to. Vidite, više nas je, ali smo preblizu njihovim kopljima. Ovo bi trebalo raditi. Ja mislim da će ovo raditi, a manje da vi. Ne, zapravo nemam ideju što bi to moglo raditi. Čak bi vampiri mogli raditi. Ali čekajte, imam bolje ideju. Warrior, Reaper. Sada vidite, sad će bi ovako jedan lagani win dobiti. A jedan Reaper treba ostati živ, naprimjer, ovaj tu treba ostati živ. Ovo već je izgubio, možda podnići zapravo. A valjaju nekog tank unita. Ne tank unita, nego nekog unita. Čekajte, zapravo imam ideju. Warrior, vampir, Warrior, Reaper. Vidite, sad ovaj tu se treba pretvoriti u leptira. On se ne smiješ umret, Buddy bježi, ne smiješ umret. Ovaj tu ne smije umret, ako umre gotovo. Ne smiješ umret, okej, bježi. Onda te, bježi, ne smiješ umret. Dobro, imam bolje ideju, ako ga tu stavimo. Ovako. A neće igrat, moraš ga... Ne možeš ga staviti. Gdje je da... A, to je Reaper. Okej, zapravo, ovo je to bolje ideja. A zašto, Buddy, vidi, moraš pobjeći njih. Ne ih ugrist.
Ne, a nije to cijelom vidio. A moraš bježati, zašto a zašto? Nije prema njima ići. A čak je ovo i radilo. A što думаš od ovog? Dobro, okej. Pobjeda za nas. Idemo sljedeći level. Sljedeći level je jako zeznut. Berserker Pile. Vampiri. Vampiri. Čekajte zapravo, vampiri. A mi ćemo imati Vampire Pile, što ćete sad, naš Vampire Pile je bolji nego vaš Berserker. Berserker neki. Jednu prvo ovi džajevi idu, nego izgleda za nas. Ako ovo pobjedim, morate lajkati. Warriors. Čekajte. Ovi Berserkeri su problem. Ovako. Da, ovako. I sve ostalo skeleton archeri. Evo ga. Okej. Sad nije radilo. Treba biti obrnuto znači. A ne znam šta bi stvarno stavio. Reaper zove tu. I sve ostalo vampiri. On ti skoči na vampire, ne na Reaper. Reaper manje to je jedina šansa. Znaš, jedina šansa ti je tu. Dobro, možda. Čekaj, ne vidim ništa. Možda. Ne možda. Bježi, buddy. Da ne bude kao u prošloj epizodi dugačko, mi ćemo pogledati jedan YouTube video kako ovo pobijediti. Pogledao sam sada video. Shoutout za Robo 1175 Gaming što je napravio ovaj video i sad ćemo testirati da li će ovo raditi. Onda sam ga vratio na full screen. Je malo šteka kad ulazimo, dobro je. Znači što moramo napraviti je 3 swordcastera, koliko sam ja vidio ovako. 2 skeleton warriora između... Zašto sad šteka? A zbog Chroma, zato što sam Chrome otvorio. Ili da stavim Windows. Tako. Sad, znači 2 ovdje, 3 ovdje i 3 ovdje i sa svake strane 4 vampira. Ovako. I on dolazi još jedno, nećemo zapravo. Sad da mi da će ovo video radi. Ok, za sad ide dobro. Možemo se odrediti. Mislim vidite se odrediti. Dobro. Ok, Viktor iza nas. Još jedan shoutout za Robo 1175 Gaming što nam je rekao za tu taktiku, ja će biti zanimljivo ko će mi odigrati u ovoj epizodi, GG's. Ovo je jako je jedna, ja ne znam šta pričam, mislim. Znači, ovo je postao koliko vidim za skeleton archere ovdje, vampire ovdje, i vampire ovdje, i vampire ovdje, i jedan skeleton warrior, evo. Ovako ovdje, mi smo biti taj skeleton warrior. Čak ovo može biti legendarni thumbnail zapravo, čekaj, wait, nemoj thumbnail ikad.
Najbolji thumbnail ikad. Najbolji thumbnail ikad. Ok, sad možeš umret, briga me. Nisi umro. Evo, mi idemo u borbu. Koliko vidimo da sad mi gubimo. Ali ne, moj buddy. Mi ja izgubimo, mi ako umremo. Znači, dobro. Polako se spusti. Dobro. Mislim da ćemo mi pobijediti dok ja dođem do tamo. Mislim, zapeo, okej. Ali smo i dalje pobjedili. I to je to za ovaj video. Malo je kraći, ali ne znam šta da radim. Tako da, u sljedećem videu ćemo dovršiti Spooky kampanju i započet sa Simulation kampanjom kao što vidite ovdje. Simulation kampanja nije tako dugačka i mislim da bi mogli u jednoj epizodi to sve napraviti. Ali budemo izvukli 3 epizode iz ovog. Tako da ako vam se sviđa ova epizoda, znate što trebate napraviti, lajkajte, subscribe, komentirajte, šerajte. A svi u sljedećoj epizodi. Pozdrav!